Kublai pi baro. Ngi pedang sebai pi cakap dengan ketuk kubor jenis pet ngor cable news. Haswa begini kami ki kubor ki babnya ai negajat miat ngina haswa syakimat bakongsan joko kubor mentang tayo. Shen on ekran penbet puat ke Jelam Meghalaya bat Assam 4 kemilenti ban sye mekarai ke bakongsan ong ubak poleng do. Sesok ke jingput ubak adal bat nongrom dari doktor ke CMC Velor seno yung mau no pankreas. Ke Meghalaya kalong ke belah pankreas ada wan biang ke kam COVID-19 ong i doktor amperin lendo. Kelat arngut bat sakta arpsan televisionong hagajeng lenshop ki bor kamariang. Jak klep hasora ki syukurim ki berang sindap ithok syongkurim. Kat badang lit tong do hab urang ba ha kawa umni. Najor hat kem ki pulet yo bakliat skat kena kentai ha sosun. But ya cakamat gajing snai gajing kiang charum jong dam side banyat ki kali he. Menteri ke Sarkar Jela uba poleng do ha kesengi palai jong tayo. Ulaong basyan ke Sarkar Meghalaya bat Assam kense kenduk benekran halor ke kam penbet yo pot usam. Henrai 4 la ban kem ilenti bakin syem mekano kono karai ke bahe. Namar bagadan kajing yat jong ke election ha ke Jela Assam. Habe keren baginong patai kubor uba poleng do ubri unong aiktian jong ke Sarkar MDA. Ulaong bawala kajing ya keren ha ke bani penbet yo pot usam ha pedang ke Meghalaya baka Assam kan salong no ocean. Nraikan 4 dan kano-kano kejeng kemilenti bakin sesya megarai ke bakongsan tadah duk mendapelendap lut iki election ke Jela Assam. Ulang baka komiti geladapan krek ke kaipot bat ke basa mata kalong satang menit jurip lang iki jaka ke basya akta kam tam halang pi. Nrai nak liang ke Assam lekse namar baki election keladon hakmat jengkang kinam kuat ban syem kano-kano karai ke balak ban kata ya ki jaka ki baki yok jengkersyan. Ubak poleng do uloong bagi Jela keladap penkrek ke kaipot bat kebasa kadai satang gejing let jurip lang shalang pi. Ya kebagi lamen jor ha gejing kenduk kebakat do kebelalong ha hotel Pinewood. Nrai kanie kam syem lalak menurlong namar kiladon no kikam kebedon benta bat kam san pertai ha ke Jela Assam. The committee report is ready, but as you will recall, all that was pending was the field tour, the visit to the affected site, and one such site was Langpi. But the response from the Assam counterpart has not been forthcoming, probably because of the fact that they had the Panchayat elections and the upcoming assembly elections. And with elections at the doorsteps, it's very likely that they do not want to risk any major decision that might tilt the electorate against the current dispensation. In fact, our reports are ready. It's just a field visit to Langpi, the joint visit, which we had agreed when we last met at Hotel Pinewood. That has not materialized because of those factors that I have just cited. Unong aiktian ke Sarkar MDA ubak poleng do ulong ba kejing peteng jong kejing syakhen bean ke kenhun keng atiar Nyau Trap National Liberation Council HNLC sasan senam. Kadai namar bagi HNLC kam syemla ay kejubab ke basngau tenat halor kejing ay kot ke Sarkar ban sedang biang ya kejing ya keren esok. Ubak poleng do ulong bah kejing sisa kejing ya keren bakane ke kenhun kandai sijam syakmat ban weng no kejing syakhen bean. Nrai namar bakim syem ai kejubab ke basngau tenat kumta kejing hen bean kala beteng biang. Uloong ba kejing kot ekran nesuk kadu menta kadang beteng namar ke Sarkar ka kwa ek syong suk syong sngan ha ke Jela. Laban kerewang ni badang syen ke UAPA Tribunal kala penmi ke hukum bar kala penkesan negara jong ke tenat Home Affairs ban penmenai ke HNLC kum ka kenhuan ka babean sasan senam. We are open to the idea of talking. In fact, when talking to them, to the proscribed outfit, would be one step ahead of the ban on the organization being lifted. But since they have not responded favorably, hence the ban continues. So, would you like to appeal once again for them to come up? The appeal is still open. Yeah, they're open. Hagabedai bagajing jaklep jong kisijur ke belalit ka seorang bat kamtam haba keladon u gajing keno bagatahan seorang kamlong syuk ke basngan. Uba poleng do uba kemi ke tenat jengok kai pertai ulang bagatahan seorang ke jaka jengok kai ke bapaunam bat ke basngan.
Bat omla ban kenok bakam de syuk kebasengan tang namar kejing jak klep jeng kisijur kiban indoor. Ulang bagi jeng tuat jeng kibreu cha seora ke pensisa bagi jela ke dan kejing long jeng man ke babiang haka kam jeng okai. Bat ki hotel, ki resort, bat ki homestay ru ki ladap. Nreitang namar kejing jak jeng kisijur ke belajar dang shen. Kami hap ban kenok kelum bakam long syuk kebasengan. Uba poleng do ulu ainuk saru de ke bapen pau bo wei ubreu na Shillong ula jak klep agari Thailand. Hakini ki hindru benai ki belalet. Bat shim lalap satya haduk menta. Kumta ong no baga Thailand kam long syuk kebasengan. Ulang bagi don ki local guide ni kinong shnong haki jaka jengok kai kom haka living root bridge ki balak banelam kinong jengok kai perthai nrela da kinong jengok kai pat ki jit banlet kai hi wat chike jaka ki bamsngan ke sarkar kan omla banle ai baru ulang badang hu benai balalet ke sarkar kelepen mi ya ke jeng betha kinong jengok kai perthai yak ai ka bagi de banle bat ka bagi de ban kiar ulang bagi ni shijor ki badi shikurem Gila banit kahi syakajaka ke baklentiat kamlong satya ke basengan klem kinu-kinu kinong yalam lenti. Badha baki beriu kilat honeymoon kin kuwa bandon kibasenran lang yaki. MLA ke North Shillong uba Adelbert nongrum ha kesin satjan jong ketoyo balala. Ula syak penkit no mardor da ke air ambulance syaka Christian Medical College ha velor bad kesibar jong ketoyo ki doktor kilale operation no yu bad kani ke jengle ke operation kalalong ke basaiso. Haka arpunyo tarik ujemang arajar arpusan ki doktor jongka CMC velor. Haka por men step kelas sedang banle ek operation uba Adelbert nongrum bad kani operation kalalong ke basaiso. Haka bagi liok men sayu mau ubadan ho pankreas. Liok jeng tibru bu MLA ke North Shillong constituency udan haka met ke bakia. Dari udang don pat apok ke jeng kemi jeng doktor ki ba ajeng sumari u. Lapen ket uba Adelbert nongrum sya CMC velor daga air ambulance haka step jong ka arpusau tarik ujemang. Badha bagi doktor kilale ek tes beper badadien bagi lakmi ibnia abha kilale ek operation ha ka arpunyo tarik. Uba Adelbert nongrum uladon ha pedeng jing Syak Sumar ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital Shillong bad ulah Syak Sumar ha kani hospital Matarajan Shibanai. Ndai haden ke jing selok bah bagi doktor le penbet ban Pak Sumar no yu Shavelor. Kumtala penkit no yu da ka ambulance na Kakat lingsun ke badan umroy badang niapat kilakit no yu ke air ambulance banela mardor sya CMC velor ban yo ya ke jing Sumar ke bajanai kamtam habula ot so bha agi bentajong ke kepo. Ka Regional Committee jangka West Khasi Hills sa kesipalai jangka tayo kala IT ke dorkas sa Menteri ke Sarkar Jela ba poleng do ban pensngolem sa Menteri rangba ke Jela ban sedang biang no ya ke jing ekran penbet pot bat ke Jela Assam. Kidikot jangka Regional Committee ke West Khasi Hills po ke jing lamu Presiden ke HSPDP uba KP Pangyang. Kila IT ke dorkas sa Chairman ke Regional Committee ke West Khasi Hills uba poleng do ubolong ru Menteri Sarkar. Uba KP Pangyang ule pentip bahaka kat kendai trik uyayong arhajar arpusan keladon kejingalang pat ba halang pi. Ha kebalawan yang syembenta dikirang ba shnong kinong ilam shnong bat kipat ba. Bat keliatai sani bah halo kejinglong jingman hakatan namar belas lem pelat kejingnya penbet pot ba kejela Asam kebobo jing maru kinong shnong hakitan kap pot. Uba KP Pangyang uloong bahagian kejingalang kila syemekarai bandawa na kesorkar Jela ban sedang biang no kejingnya keren penbet pot bat ke Asam. Kamtam ban penbet no jeruat jongkalang pi sektor. Da keboburan ke history jong kejaka kejing dan kitra shnong kejing dan uput usam bat banwan ra kesensyat kadar kabaya jan bat upat ba. Tenrei kin shi priority. Te hal katu dengan ipai ba nanti ipau semua ke history. Visit juga pun Chief Minister dalam pi sektor kabar kalau baru isu ya ke jenglong positif respon joki marba lawan di bijak bani idala di ya ke jenglong jeman juga pi sektor benda kasi tang ban pen kemau ban speed up ya ke di top ban ke tempat Asam bat ba ngiwiru ba berat ngut kisi bisa dapat kiwan dalam pi kidon ke jenglong responsif ya kenika jingga wajib baik bah bat ibu priority betul bang settle final decision
once kita ada ke ba iwan si kiri ke wan karon kendiat kini ke jingwit hari ini kita yu kelada nomor kadon kini ke panchayat election yang tiba ya kata jangka lampi sektor nomor iran hang tu bat garo bat khasi bat rabha bat nepali te mentang iki bun kam saya ke election kelada te ngangai ba kini ki naik ban kumbau si minister uju ai ke jing ular ini ba second phase kam longka top ni penbaik tambah kadai ban sim kami ki sektor ni bagi paiba ki yale ki yeng kumang yang bagi site ki paiba ini terus kan bagan government kan haban sim la kumna paro sinle ro isi kan don ki ka ba ko mong ru lampi ni kerpa ni kentu ni kremen ba kan sim ko priority jongka ki ndutuli ki sektor jongka second phase jongka ban settle ya ka long pending border dispute. Nah, nak kata-kata orang iwan ai ni kecil ba kalampi kan long kawai ke bangi ngi labu haka priority benong ba kan sim kumba ki pai ba ki yaksai ki ele ki atur ki dawa ki yen haka ba ni khun man yo urusan. Ka Menteri Ketenat Kakoi Kakya Dr. Ampurin Lingdo ila penpau bagi sarkar kelalong ke papen krek benekon ada jabuan dan shop biang kaklam COVID-19 ha kejela. Bagi kelakentu ikipat nong song snong bakin bot renti iki kendon jeng betha banyada na kejing sapriang ukenyang jingpang. Ka Menteri Ketenat Kakoi Kakya Kejela Meghalaya Dr. Ampurin Lingdo abakran ikilat patai kubor ka arp kundai trik ujemang arajar arpusan. Ila pentip bagi sarkar kelalong ke bapen krek benekon ladawan dan shop biang kaklam COVID-19. Dr. Ampurin Lingdo ilaong bagi jela kelab biang lut kilat jengada bat kentui kinong song snong bakin bot renti ikijing betha banyada na kejing sapriang kunyang jingpang. Ile thu bahadian balap biang kunyang jingpang COVID batamai hakikat tu kini gebenta jong kepertai. Ke sarkar jela kelalu me kejing elang ke bakerki ban perkhat bat ban penkrek lupa. Ilaong baka COVID menta kelonggum gejing pang flu naduk kispas nem mensyua haba 4 dan dawai ban sumar haki to kisnem. Henry menta ya ke COVID ke sarkar kelapen krek bat kelapet ngoru ya kejing long jingman. Ili thu ru ba ka Meghalaya ka dapura ya ke oksigen kejing tia haki ICU ki dawai dasyen bat barok ki PHC ki CHC gede gebla biang bahai ki tiar gitar ban ajing sumar ya ki bapang COVID. That we should not panic. There is a new variant of the COVID which has resurfaced in certain pockets across the globe. In Meghalaya, we have had departmental reviews of our preparedness. So number one, if you're asking whether or not we are prepared, I'm saying yes. But reiterating on the fact that we should not panic. COVID today is like a flu of the 19th century, when there was no medication that was even generated to combat influenza in those years. But today with COVID, state government is prepared. State government is monitoring, but with COVID, it is also public participation. If anyone has a prolonged cough, fever, or any symptom which is indicative of COVID, please go and test yourselves immediately. Number two, if and when the tests indicate positive, please take all COVID protocols and adhere to those protocols. One must remember that we are now very familiar with the SOPs of COVID and COVID-like situations, requesting all citizens of the state of Meghalaya to take necessary care. Prevention is better than cure, especially in the matter of COVID. We also had several
Government of India reviews on this matter. And we have been given the assurance that this time COVID, though a new variant, is under control, and that Government of India themselves are aggressively putting in place robust systems to deal with the matter, especially in states where there have been cases reported. Hopefully, everything should be fine. And as the state government, we want to assure the people that we will take all measures as and when required to address any emergency or emergency situation that may arise. As of today, we need to inform the public that we have enough oxygen resources, we have enough ICU beds, we have enough medicines in stock. That is what Government of Meghalaya has reviewed and is prepared. Already, PHCs, CHCs are productively utilizing all of the infrastructure that was built during the COVID period. And yes, the center at Birmingham is the only center where we've not decided specifically how to reuse those facilities. But I want to assure the people of the state that yes, we are working hard, and we hope that having built all that infrastructure, all centers across the state should ensure that we reutilize such centers. For example, the other day I went for a tour to Pariyur, and I was pleasantly surprised to see that the prefab structure that was specifically instituted and built during COVID has now been converted into a pediatric training center, for newborn babies. So these are the kinds of innovative actions being taken by various centers across the state. Arngut kisi kurim ke badang syudap ban kentiu kurim ke bana indoor hagajla Madhya Pradesh kilaja klep no kat bagirang lit kaj katain sora naduk sini tho adiang jang katayo balala ki pulit rengkat bagi nong song snong kilalit wat kini kisi kurim hakaleng jaka ke badan hakani katain Superintendent ki pulit ke district East Khasi Hills uba Vivek CM ula pentep bagi pulit rengkat bagi nong song snong kidang penlong ya ke jingwat ya ki arngut ki nong jingok kai perthai ki belaja akatain sora naduk ka arpulai terik ujemang arajar arpusan Habakrani kilat patai kubor ha ke arpun ruk terik ujemang uba Vivek CM mulai tu bagi argut ki nong jingok kai perthai ki belaina indoor Madhya Pradesh ki belatip kerteng kum ka Sonam Raghuvanshi bad uraja Raghuvanshi kilawan cekejela ke arpu arterik ujemang bad kila shimwa ya kawe ke skuti na Kiting Road bad let chamau lakiat. Uli itu bad na mau lakiat ki lalet chanong riat bad sa Hasipara Homestay. Bad haga sengi ke babot ke por gumbasan shteng emen step kila mino na nong riat bad let pai sha mau lakiat. Bad daya ke arpulai teruk jemang balayo jeng tip balalap ke skuti haga Golden Pine Dhaba hasora rim. Uli itu baya ke skuti lalap di ginong song ka sora rim rengkat bersyabi. Kum tak lawan ra na ke skuti syaka thanat sora bad hang ni layo jeng tip na ki pulet halor ke jingja kini ki arngot. Uba Vivek CM mulai itu ru bakini ki arngot kila yalam lang yo guide haba kila let syapau lakiat. Ndre haba kila mit na mau lakiat ki klam yalam syo yo guide bagi kila let ke skuti ba usyabi ru kila iya no ha ka skuti. The two people, Sonam Raghuvanshi and Raja Raghuvanshi, they were last seen on Thursday, on the 22nd. They had gone to Maulakyat, and they had hired a scooty from here, Yamaha Cygnus scooty from Kiting Road, and they had gone to Maulakyat. And from there, they had gone to Nongyat. They had stayed in a place called Shipara Homestay in Nongyat. And thereafter, the next day at 5:30 in the morning, they had left that place and come back to Maulakyat. So the scooty was not there anymore in Maulakyat, but the scooty on the 23rd was reported by the community stakeholders of Sorarim
that there was one abandoned scooty out there near Golden Pines Dhaba, which is in Sauraram, and the scooty was brought to the police station. Thereafter, we got to know from police control of this missing couple. Relatives also called us. We've registered a missing report. Search is on for them, and all efforts are on. All stakeholders have been alerted. All the villages, surrounding villages, have been alerted to look out for them. Because now we are trying to trace the places where they went, and the last place was in Sauraram, and now we need to see from there branch out to the different adjoining villages. So all stakeholders, that means home guards also will be involved. All our police have flanked to different villages. So effort is on. We at this juncture it'll be too premature to say anything, and our priority is to search for them right now. Yeah. How they got lost, and we can't say and all that, but because they hired the scooty for 4 days, so it could be that they lost their way. It could be anything. So it's too premature to say anything. Priority is to find them. Yes, advisory had gone. In fact, they had taken a guide from Molakyat to Nongriat also. So a guide was with them. But thereafter, coming back, there was no guide. And from Molakyat, they have already left in the scooty because the key was there in the scooty in Sauraram. So we'll have to find them. Yeah. Ka Meghalaya Tourism Development Forum MTDF hakalai potrik jembang arhajar arpusan kala penram jor gilat tatai kubor jongkari ne national media kibala pemi ke kubor bamdan nongrem persya ka Meghalaya baik kila dawa bagi Devin persya bat ba halo kini kejingkeno bam shisha jongki Habai kiran bikinong patay kubor Presiden ke MTDF Ubak Larsing Ming Sawian ulang bakawi ka kubor jongkadi kala pemi ikawi ka artikel halor kejingja kisijor ke bana Indore Madhya Pradesh kebelawan ka syagajela da ka baay namru ka Meghalaya kum ka balong crime prone ne ka jaka ka baja kha ki kamrunar Ubak Larsing Ming Sawian ulang bakani kalong ka basngo kya jorba namar lapan man ne ka Meghalaya ne ka rilum khasi bagi di jaka ki baja kha ki kamrunar bat ka deki ka belam bakla bat ka badeban penram jor ke MTDF kalau kentui gilat patai kubor ke belah pemi akan ke artikel bagian ai ke jing pensyai namar kene ke jing kentok kan kata jor bhai ki kam penroi ke bedai bat ki kam jungok kai perthai ulang bakalong ke besngosi bahaduk menta 4 lak ban lap satiai kini syukurem bat ki kermen scam baleng ba ke jingwat on lak ban lap no yaki bat bakin don ke jing sngan bat ke jing bhajing miat ulang ba ke Meghalaya ke dai ke jela ke belki soprang kum ke jaka jungok kai kamtam kini posnem bat kamtam haba phaj kini kisan snem ke belalej Kathan kum kesora dauki bat Southwest Khasi Hills Brokaway ke laki soprang bat kakam jung okai perthai ha kithan no kendong kadeka karkhana ka bagi jingkiau joki kam jung okai perthai ka don bha. This briefing is essentially to make a statement on behalf of the tourism fraternity of Meghalaya with regard to the unfortunate incident or situation that has happened wherein a couple who have visited the Saura Cherrapunji Nongriat area have been found missing for the last few days. Now, while we really pray and hope that nothing untoward has happened, it is really captured the mindscape of all the people in Meghalaya that all of a sudden 2 people have disappeared, which generally doesn't happen. As we know, Meghalaya is a state that is growing as a tourism destination, especially in the last 10 years and more so in the last 5 years. And the areas towards Cherrapunji, Saura, Dauki, and the entire areas of the South Khasi Hills is an area which is growing rapidly, and rural tourism is now really in the fore of the Meghalaya's tourism growth story. In fact, of late, people who come to Meghalaya prefer to go to these areas more than even coming to Shillong. And this is the reality with which we are in today. This, in a way, is a game changer for the rural economy of Meghalaya, and the people of
the Khasi Hills, the people of Meghalaya have embraced tourism because we see it as an opportunity for our population, for our local people to garner employment and a source of livelihood from this exercise. So it is with deep regret that till date the two couple have not been found yet, and we hope that with the search operations we really hope that they will be found and they'll be safe and sound. However, we would like to turn our attention to a very unfortunate article that has come out in one of the national dailies yesterday, wherein our hills have been branded as crime prone. Now this is a very serious statement to make, because it insinuates that Meghalaya or the Khasi Hills is an area prone to crime, which is highly misleading and condemnable. We all know that we are a peace-loving society, and our local communities here, we believe in welcoming tourists, and never has there been any incident with relate to crime or any sort of untoward incidents as far as visitors coming into Meghalaya are concerned. This statement presents Meghalaya in a very unfortunate circumstance, and we take this opportunity to request the publication, the news network that has carried this article, to kindly clarify this particular statement that they've made, because such statements will have far-reaching consequences towards the development of tourism or the confidence building measures of inviting more people to come and visit Meghalaya. As we all know, in the very recent few months, we have had major international events happening in Meghalaya. The Meghalaya growth story has been fairly significant. We've had the Cherry Blossom Festival, where international artists like Akon have come and performed. We've had a concert in December where the world-famous international musician Bryan Adams has performed. We've had another concert where a very young singing sensation of the world today, Ed Sheeran, has performed. Also, in the last 1 month, we had cricket legend Sachin Tendulkar come and spend 5 to 6 days in our beautiful hills, visit various villages, interact with the children, interact with the people, and leave with very pleasant memories. In the background of all these great and good positive happenings, we request the publication to kindly issue a corrigendum and clarify to the fact that Shillong, Meghalaya and our hills are not crime prone. It is a statement that we regret thoroughly, and we also would like to impress upon the fact that today, in these days, the northeast of India is growing economically as a region of development. We are in a critical phase in the Indian growth story, where the economic integration of Northeast India with Southeast Asia and the rest of mainland India is highly critical for the nation's growth and for the integration of our great nation. Ka Dr. Arpita Sharma ka ban ka Janetva Infertility Clinic ka baju kami badi selok bat ki beriau ki badan jeng e ha ka ban pun khun. Kala pentip ba kene kendo meni selok bat ki beriau ki badan kam jeng rap ha ka khatlai terik ujleo arajar arpusan ha Children's Hospital ka badan ha pokse ha kanong ba Shillong. Hai Nira, masuk memba awat di ha Children's Hospital, awat ciptawan di Dr. Arpita. Di dawai tang sebenarnya ngalah armet ya masuk tu ba ini di dawai jadi Dr. Arpita itu kita
rekam ya nanti tang sebenarnya dia lah don menu di Papua sim lawan ini Dr. Avita ya sawan Honey Heart Children Hospital di Dr. Avita IVF Pak Avita ibawan sisin sebenarnya nak buat gawati. Now PC ane kejan miet ngene pai biang syagi benta jong ko kubor. Kalong gejingja ke besngusi ha ke bawe orang ba upladon arpu ar senam karta. Ulado no ela kejong gejing im hadian bula ur bat hap hapo ke ba umngi ka ba udang lit kwai bat laki parlok ha kejan miet jong si ublei jong ke tayo balala. Uwe ubreo ba arpu ar senam karta blatep kerteng kumusan ko parlengkoi uba ksnong traju u kadena lau bertun bat ubla syongkha pat halau blei ha ke district Southwest Khasi Hills. Ulado ela kejeng im hadian bula ur bat hap hapo ke ba umngi kat ba udang lit tongdo bat laki parlok. Kat kumki kubor blei olum itu bagini kejengja kelajah kejan miet jong ke arpusan terik jemang arajar arpusan hakapor kumbah nyo keje iai. Hakawe kejaka kebelatip kumka syarchar kebajengai kumba ar kilometer na kesurok mau kerwat Shillong. Kita long kubor kli itu syusyu bausan kupar lengkoi hakejan miet jong ke arpusan terik hakapor kumbalai beji jan miet rengkat batlaingut ki paralok kilalit tongdo na kene kawa ndrai hakapor kumbah nyo keje iai namar kejeng bakla ulakum ur bat hap cepo jong kene kawa. Bala subajor bu ulang ngam jelok. Haka bedai begini kejengja kipat ban oksyak snong gelap persang banuat ke maju ndrai kim shimlalap. Haka step ke babot kata ke arpun ro terik ujemang ki pulit ke mau kerwat rengkat baka kenhuan jong ke SRT na Shillong. Kila poi shikini kejaka banilek bansai ke maju. Ndrai namar kejeng klan bor jong ko bat kejeng long ko orok ko ram jong kejaka mentak kim shimlala bansai ya kamet. Habaya keren bat menteri kisnong lau blei ubak Swington lengdo ulong manakaliang ki bor jong kisnong lau blei kilakan tu ya kipat ba jong kisnong kumba ki jumaha man la kapor ha ga ba kla maham ru kipat ba berkirawan buju smart manlet kwash kene kejaka bakin long ki bahusiar namar kene kawa kadai kepala jubam brio na kapor skapor bat man kesnem ki brio ki do ai la ki jing em namar ka jing le slur jong ki klem da perkat ba na kaliang lo kisnong katampau ni sisi di dia ba sisi di dong lu para sino jangi kibara hap kene ke jing banjar samsat ke jing kesen kunti kur ke jaj kisnong ke tauru kale sisi lang bat kale perlu di kuat kebor bat nila kunti bersisi bor di kulit bor di SRT ke na kaliang jong kir laban hadu hane bat habis itu him idon jing kermen ba nila banyarap lekan ika kam namar ba kolong lalat nata kadon di tukuk mau ini susiting bat ni pek bekan ke cakar kolong air ya halon kene na kalian kesnor kadap di flu lungo selengan bat kumlong nila bale ni sang bala banwat ya kemet kabasa dong lu para snong dong ni tenaga akan dikawa bat kawai ke jemaham kalong nak dan dengi baru cepat ila dia maham bagi nama dia sengaja akan dikawa nama jiji khak haman lagi dong ketem dengan Islam dan basusi bana kalian yang sebab ni senong keler no kata jemaham ni senong kaji kai dengan senong bat kerja akan dikaji wan bardo wan kemdo kalau dia nak kena tinggal sak kalau ngok belangan kermen ba tahu beliau numpuk nak tahu berapa long yang beliau belum dia bersikap ke beliau sebelum cewa belum ke jengkep belum siap dia ada kalau kamu beliau yo ban pensi kedua ni ngelak pensai nang baka yang kesem keskuar kerja itu punya ban le dan berom ya kemai pasal ini halor kena di sebelum ngoro ini pasang bala ban sistem ban ya ban pej ya kemai ban ya buat sistem kat bala besong ke buat ini. Ha kasito ding jaga tayo kejing ter ulaba lapsan kelawan ra kejing jular ha keleng kejaka ha keba keladan kejing kelem bat kejing tua kendo bat kejing silai umru kumjo bat kene kelepentut ya kalet kawan jong kipat ba. Arut kibreu kelado no ela kejing em namar kejing wanen shop keyboard kamariang ha kalai pau trek jemang arajar arpusan. Bat akan kejing ter ulaba kelami ru kejing tua kendau kejing silai bat bon tadi kisnong keberan hakaleng kejela kelas akta ajor nangane kejing ja. Nagani kejing wanen shop keyboard kamariang ha ke district East Khasi Hills keladon arngut kibreu keblado ela kejing em kepekentop piau ba kelas lia karkongor sausan senam kerta
Kasong basa kasnong lum kuntung bahap apok jong alat krok kat arsnong blok. Na kejing tua jong kendo bat usambor lang tariang lai pesan sem kerta ubana kasnong mau bena pomlakrai balaklat na kejing ngam jelop. Bagi ladan ruk langut ki brio ki bakentup ya arngut ki hebret ki balam saw malu mala hakini ki artli ki jingja. Menteri Rang Ba Kejelau Konrad Kongkal Sang Mau lalum kerki ekejing yelang hakalai potrik ujemang ban pet ekejing long jengman bat kamta ban ajing rap mardor ya gilanot bat ban airu ekejing betha ekibor penyet distrik bala betha beri ban pelat no mardor ekejing ajing rap basau lak tengka kum ke ex gratia compensation ciki bahayeng jong ini ki arngut ki bala klatno. Kiladon palat syahajar ngut ki brio neki arpsan tiligi sinong ki bala syak ta ajor na kejing slay Kejing tua kendau, kejing syak penjular, jeng kejing tei boper, bat kethan East Khasi Hills kedai kejaka kebelah syak tak jorba. Kiladon kat pratiligi yang kebelah syak penjular hakeleng ki distrik ki bakentup ya ke West Garo Hills, South West Garo Hills, East Jante Hills, West Jante Hills, bat Eastern West Khasi Hills. Kejing ter ulaba hakeleng kejaka kelawan ra kejing jular ki surok, ki dukan, ki sainar boarding elektrik, ki school, bar ki office sarkar ki badan hakeleng ki distrik Kebelajar hakalai potrik Jemang. Ke State Disaster Management Authority berge District Disaster Management Authority kidang kami ibnia ek jenglong jengman bat kilapan krek bat pembiang hilat bat na jing syakri bat jing arab ya kipat bat nong syong shnong bat kila batharu kipat bat bagi de benchim kilat jing yada hakum kene kapor ban long ki buhusiar bat ki bapet ngor ban lat na kejingma kejing mensau ne na kejing jabas ngosi. Kejingnya uslap ubelahap nando ke step jongkalai potrik Jemang kalawan ra kejing sertok kipat ba nong le nong wan ki kena skol tang namar kejing shleum ha ki babun ki benta jong kathan bernihat ter sejorabat barbat kejing shleum ha kesurok ba National Highway Bandrio ba National Highway ba arpu nyau ha ke distrik Rimbhoi ha kini kejing shleum kabla pensertok ba kelaja ha ke skol St Jude Secondary School ha per bernihat kabasa sisian kala syak ta abiang na kejing kiau kunsan ko barung kamera kelas terhadap bagi bor pendiat skol kilahap ban penbena syutino agene ke skol ha kabak kala penjular usi benta ki benta jong ne ke skol nalor ke skol ko kala ktaru ek hostel bagi yang mane ke badan ha ke snong per la sakiru ba kene jing shlai ke belata ru ek surak National Highway Bandrio bar ke surak ba National Highway ba arpunyo kata ter nado khat armer khat laimer sedo jerabat kelawan ra ke jing theng kali ke bajor hado kajan miet jong kalai potrik Jemang. Kajing slang kelak taru ikalek kawan ha kabala saki kajing per jeng kali apdeng jeng ko kat bakidang persyang banjam sesunyang kesurok. Kajing slang kelak taru yudukan boper ke badan ha kathan jorabat. Ki nong elam jong ke KSU nong po circle hagala asmi blay jong katayo kiladawa ban pha toket halor ke jingjai ke wi kelong kemie ke blet cabar dukan phat hadian ba keladep ban let kha kelong haga nong po civil hospital tang hadian kato kanisngi ha ke jingja ke balapen kendet bat penparan yang kriat kiru pat ba ke wi kelong kemie ke berang syedap pha sumar haga nong po civil hospital tang hadian kato kanisngi kat ba kadang let cabar lam penban dukan jakan phat ka met jongka Halo kini kejengja kini ngalam ke KSU nong po circle. Kilapan ramjor bat le toket ru na medical superintendent jo kini keja kasuma. Kumbali o jeng tep le thu bakawi kalong kemie kaba na kisnong dan Manipur kalalet ban pa sumar ban kha khlong ha ka nong po civil hospital ha ka shputrik Jemang arajar arpusan. Bat hadian bakla ban khai khlong kalayo menit pa yeng no ha ka kat sauterik Jemang. Nrina do bakla mi na kini keja kasumar kala uat badan jing thot ha ka met. Dai hak arpsan terik Jemang kat ba kadang net sabar ba kaleto balami penbandung no kenjakan phat na kamet jongka tang mar ya yo jeng te balok ne kejingja kinong elam ka KSU nong po circle balalam khmat da Urishat Lapang Assistant Secretary lambat ki dikhot kilalet ya kendo ya Dr. D Bla ibidai Medical Superintendent jong ne hospital bantoket alor ne kejingja ban kaliang jong ini doktor ila kubur kejing bakla bat kular bantoket shushu bat ban pentikna bakum kini jingja kinong jashu habakran kinong tho kubor Urishat Lapang uletho bagaseng tang maria yo jingte balok kini jingja kilapan pau kijing sokya ke bajor halor ka jing tray torti di kinong tray jong ne keja kasumar
Boleh toruk benakal yang keseng, habai kenduk bagi medical superintendent kila dawa ban penlong yang kejing toket ke babenia. Ban betah ki board jong ne kejaka sumar pat ba bakin pikir bah haba sumar ki pat ba kenang ba kum ki jingja kin yang yai beteng syuk banca. Kasus yang ini nang hospital ni wanang ni hospital adin de jing ujor ni nai long mi basong basang ti ha pemdan ka jing ujor pengion ni kalong ba hadin ba ilawan ban kaklung ni po hospital long po kaladan ka jing le Turki na kalyang jong ki nong tre hang ni jing le Turki kalong ba hadin bala dap ban mi nang hospital jing tin jing kaklung jong ni ilami ilale shing hadin ati duna ila dan ke jing stom ke jinggot akaba kaladan ka jing jago akapor belit penji dan kalyang jong i ila ujo sakaseng menhinen dan kalyang jong aseng ruk marmar lawan hinen ke sing ni meni kendu ilong tre jong hospital tadi ngejong jong aseng hinen nomor bakare su ulai kalyang jong aseng minum kendu ki nong tre ni dan tangi lawan yang tak asni pat nilayo pat kendu ya di medical dan jong ka ni hospital ukun juro nila hak ka berkas i kendu tadi ke macho yang lang jong iru ila kubur ya kena jong Turki jong ki nong tre jong na hospital pat nila terpat ki nong tre jong na hospital ba kinle ka pating e pada lang jong iru ila kubur ba kinle ka pating e air ko bisnan nak mata de ki nong tre Turki la kata tadi ke jong jong nong tri ila terpat ni ki nong tre jong hospital ba kin ai jong lot insang ba jong siap na ka ki nong mi ka kermo ko ba nakaseng ka pa kalong nak ka yang kalong ba kini meja syu kini jingja nang ni skmat ba kung kaseng ta ilap yang iban bang sai sin batin lero di sejam sebatnya Ha kasi tho ding jaga tayo kinong elam jong ka KSU kilalit bani kendo e Menteri Sarkar ke bakmi e ketenat an i Dr. Amperin Lingdo. Badawa badi bentok kit Vice Chancellor jong ke Sekolah National Law University halor ke jing penan kambaklai ke pisa kombalalap de keseng lengba ka jingwat jingtep lengba ka RTI. Ka khasi Students Union hapok ke jing elam jong General Secretary Uba Donald V. Thaba kalapan sengoh hi Dr. Amperin Lengdo halor ki kenram ha ka National Law University Meghalaya bat kat kum ke jinglap keseng lengba ka Right to Information. Lasham ya kejing tray bom hok jong Vice Chancellor jong kene ke sekolah Professor Indrajit Dube. Baula penon kam baklai ke pisa jong ke sekolah bat ula lek lendet ru halor kejing tungkam ha kene ke sekolah. Uba Donald V. Thaba ulong baleng ba ke RTI lalap ya kejing penlut halor kalit kawan jong Vice Chancellor Syabar ke jela. Ki bakentup ya kejing let ki badai hapok ka kam ndrai ki don pat kejing let jong u ki bawat ke sekolah ru kamla ban pensyai. La ula let da ke bentaga kam ne ulet ka kam shimet jong u. Uli itu bela-belut dikepisah jong ke Sarkar Jela na dok kesenam Arhajar Arpulai kabakot syaka khatsan laktam tang ha kabelit jinglet. Bat kat kum ke RTI lalap ru bau Vice Chancellor UM ke jing im ke bapaho pahai ha ba ya kanir ulah hab bansior ke Sarkar Jela. Unang elam ke KSU uli itu balalap ru ya ke jing penlut ke program ka bela penlong tang sisngi. Bat ke jing lut kalapoi hado arpsan lak tengka bat kam de ke program ka bela penlong nag benta ke bah kamiat ke sekolba. Ndrai lalap bawat ke baikiat ru ha kene kesngi kapoi haduk lai lak tam ke bahab bansiau da ke Sarkar Jela. Uba Donald V. Thaba uli itu belalap ru ke jing tongkam ke belongkat kum kamon jong Vice Chancellor. Wala ke judan ke jing pen menalat kam hendrai jipen mi ke result bat la tongkam digi brio jong uhi. Ka KSU keladawan ke Sarkar baga dibentok ket alor ki kendrum ke badan ha kene ke skol ba kam tam persya ya Vice Chancellor. Kaba lengba ke jingwat RTI jong KSU lalap ba ki kam ki jam ke university along ke Jersey akaba kebun ba ke jeng dan kam bakala ya ke bisa pilan jong ke Jela bat kum juru kadan ru ke jingle lendat ha kaliang ka tungkam ke tunjang di nakaliang ke seng la submit ke memorandum lengba ke RTI ke ba ke seng galawan labun bunsin ka kenika university bat ke jeng syam ke jong ke isu hi nyilap ba Baru ikan rum akan di university hi kadi nak tahu jung Vice Chancellor Professor Indrajit Dube. Bat abang ikran sepang ka jepran kam paklai ke pisah pilan aba ke isu ke wak RTI alor trips ki jung jinglik balik jinglik ki jung ngilasem balengba ke RTI ba ibun bagi jaka ki publik mu kumsha Kolkata Guwahati Delhi hawat idan ko to ni bapau di official visits. Jadi idan pat kibai ke universiti kamla pensyai publik syar tu gejaka halor kai pental la di official ni ke personal kimla la ke jubab
But hari ini jingli juu bila balak bandi personal group lalap ba pisah hi la penan kambek da pisah jong ipat ba jong sarkar jela. Hakaba ka jinglut ngadu arajar arpulai hadi jingli juu lok belut hadu kasanlak sepawajar. Bal abangi iru halaba ka RTI ni lap bakar hukum im jong ni brio hukum bam hukum di kalong im bakar hukum bangi sebelum kam bulong hi-fi. Di syaru o Starbucks bakani kabil bro hapsi ulut da sarkar jela kam kapisa pai ba kadan koi ke program ka ba pelong tahun senam hi bulan Februari arku tarik apa Delhi kepada Climate Investment Coalition for the Global South bat hangiru ni ba ka jumlah tu ni ga program kepada tak sisni ka koi hadu arku sanlam awat to da kadai nak benta ka ba ka biat jadi melang kasalang dari university ngin dan thang ka ka jing persya kai Andre hakani ke program hi nilap ba wat kebaikiat ru haban siu state government ke bisa pai ba batang ha sini kebaikiat ke pai hidu lailak san pendiri hajar news pasal pau de gejeng keli kalong hakanu kerukom ni beri ulah ba wat kebaikiat ke junguru in hapsiu da ke bisa jong pai ba inalor nang taru ni ba jutung kam jam kat ki boso gen tu wat ka advertisement Andre Jukun mi pada kata result pada ulat thungkam thung bi brio lejong jubu kata permanent post ndu prolong bi kita tenure post ni kita ngong kontraktual buat wara you deputy registrar ru bala resign menta bodi brio jubu berkadon koi ka professor hang tu ka kita Chakraborty kadi ke balik PhD bakalok jubu kita jengtu ke jubu kalau balada advertise ya kini ki kam jam kam kan habya nang bak reservation policy berkat kam jengtu jongi umpak banyak ke reservation polisi tak ada pun kelar lebih ini di permanent post lagi tenure dan kita ki kontraktual ibun ki ni saai ke memorandum api dari kawai ni lah dawa baik dah kalian di menteri ba ide ban le ban toket ya ke jing ini kenrum kenram ki badon apa university apa ke jing kamtam jong new professor Indrajit Dube bude vice chancellor di nak kalian ke government kalapan por ini arbanai bikin le ya kini ka jeng topik ini investigation halor ini kenrum kenram bat kumangila pasanguhi baya ke kini ka memorandum ini submit ka day based on RTI findings pakala pati issue bat ni ngai scam hiru bak sarkar simpia bat ba kadai pan pensitom ya ki kenrum kenram mau ni beliau la pan kampak lai ka bor ka jungu ka bawal wasnaru bat ikendon haka an ki bau ai bor daladi yaladi bu tungkam tungjam ka bomon Da gejeng sokhya halor gejeng keno usamla man bhalang phankon bo usiem garaj marwet uladon benta ha kebande ya gejaka karaj cheki breo ki bom de gitra jela ha kasisa jan jo keteo balala usiem garaj marwet upa iem ken siem ula berngem men ujor cheki yang syari persya unu usamla rengkat bat gejeng dawa ya ka bai menran kemat usiem garaj marwet upa iem ken siem ha ka arpsau tre jemang arajar arpusan ulami kemat ben kento tenge gejeng keno Jong uwe usamla belatip kerteng kumuman balang pankon ubal keno alo kejing dan bentau siem bandi kijaka karat cikebregi bamde gitra jela bat halor gini kejing keno kabaklem nongrem bat kabaklem saki satar kaba usiem uloong ba kadai kabam dan nongrem nak liang usiem ula berngem menujor no cakiyeng syari ke district and sessions court anong po la ban kerau hang ni ba uman balang pankon uloong ba ulapan ru dak RTI nok office usiem bat kedor barat Bagno persyayus ia kedor barat bagi adan benta bandi kijaka karat kebrek bom de gitra jela badagani ke RTI ul IT ru show chief executive member ka KHADC habakran ginong tho kubor upa im ken siem ula kan tho tunge yo man balang pankon lor kejing keno ke baklem nongrem bat ke baklem dan kisaki satar da ke boong ru ba menno bat hangno la de jaka pa uput usam jong karat Hagabede bagi jingi opdiang yang ke RTI nak liang ke office kala depan pak ya kejing tho syok office ka KHADC. Ulang ru ba ke basngul ngo kalong bahalor kanu konong rem ne kanu ke benta bagador barat kan hab apo ke RTI ak arajarsan. Banjubab ya kita ke bapan RTI. Namar kinu gedor barat kim hab apo ke RTI act. Namar kini ke kenhun ke bapet ke bahak kamiat jeng kisnong kitau. Lakataru gador barat ke kloy berajubab ya kini ke RTI jungu. Nrei uman balang pankon ude ben pencai lor kanu ke benta bagador barat haban jubab leng ba ke RTI. Upa iam ken siem ulok syusyuru ba kemdai ke beranang bastat ban batai tan halor ke RTI ak
Bat ki buram ru yaka. Mereka kum kejing tip kejengki hapo ke RTI gidan arbenta kata ke Central RTI Information bat ke State RTI Information bat kimi I satya ba ke Dorbar Raj kan hap apo ke RTI Act Information. Syusyuru hakabede ba kejing keno bo usiem lam ke Dorbar Raj marwet bagila dia jaka syaki beri gubam de gitrai jela. Nagaliang usiem uloang bo nu George ke yang syari. Hakabede bagajing keno balapan kenyi kendon an jong ka Meghalaya Land Transfer Act da unong pan RTI. Upa iam kens iam mulai tu bakam shimladon setia kajing dia kejakas kibrio kibadai kibar jela. Raitang gitu kibala syong lasa akan kejela na duk senam syajar kendai sepanyo puwe kidan ni kejaka puta amtang harat merwet. Dari syikiwe kiwe kejaka ru laban rap syusyu usiam. Dan kong hanya ngam syai ba oi ngira yup yang kita ka RTI ke jong une uba man balang akon te ngipat harjidna ka jingnang stop le sing tip ya katakaan ni brom ni kan juga RTI dong hajar sam te ni syukli ya kumne ba ni kloi menjawab ya ka RTI jong ping tanpa pensai hangi rong ki babit ba pensai ni ba hakano korkom ba kene ka dorbarai karung hapo juga anda juga RTI Act lese gajing sim tip juni lase mangka babaklang teng pa pensai ke kum gibri mandam ka jinang start teng pa pensai mentip katakaan te pan kata RTI ni ong mangin jawab yo te ngiru ikloi ban ai kata jawab ante pensai ni ba hakado korkom kan ka dorbar right ka po ka RTI Act ade hajitip juni ba kidon tang atli ki information yang ba right RTI information kabe ka central RTI information wat kabe ka state RTI information temdon kan nang thok bang ba ke dorbar right hap ka under RTI information te ni ongru ni clear ya te suba batay lang ni kanong ka section ane ka clause ane ka rule ba kini ki dorbar right hap hapo anda ng ka RTI ndala de lalai lapan sai kata te ngiru ka masuk ni laban ai kata ka RTI namar ba pan lang ba kum ka at kum ai de ngiru ni ong ba ni hap ai in pensai susu ken ba ka ai kang ba jing kwa jing pan tu ba unyo ka jing ka kam sai ka kam nya kata ka RTI te hadin lu kram la ban ai kata jing sai te hadin usale kong ujuan nak sana besungsil kalau ke dorbaraj ba kalau ka ngamblim te hakatu ka kaya jing na keliru ba ka office jing kamde ka office of profit ka de ka office nga ke customary law bapak de customary law bapak ikren ni dustur te imju penkam ke pisa government te la dagin kam pisa government ada gidon bapak na te apa kata nambang penkam pisa government te ngiti bapak ikren dustur ni penkam ni ka pisa government te lese jing sutu jing long ga bapak te yong ni kata yong ai pen sai swai ni te ndang ni la sai te ai pi kata ka RTI jung pi kan kwa jung pi kan te pen sai su kamnya te hadin pat uang ba keno enga ba simraj mawet udi jika saki barjala te kene ka anhi kalau jong 1971 kat kum galantas pra kala khang lupa ba udi kharum yo jika sene sepoka jala jungi anhi kala khang lupa te une kuno la mon keno enga kamta sam dak saki sabut te ha kidon kene ki we pat de khar ki bala sa before dengan 1971 kitu wat ka andu ko pedang kiri stare ke jika ki coba kalau man wed di don hasilong di don di khar di jika jong te kitu bala sa slam alright te ande hangne pat ong bangadi tu hap matau hapan i kata saki satar ong ha i kata ke jika bangadi di khar hapan i ke kon dam lam pan i te hapan map hapo media lembaga media saya peba ban mentah kene ngalak file kene ka case persa EU ka criminal defense bat kene ka
civil defamation bat kan civil criminal case persyayo balada mla men syai alor bangadi ke cika sagi dikhara teo hapan map haki kor khobor jadi kono jungu namar bangang masih hab kadung hamle ya kene ka defamation case namar kum kine bun bat dikeno kiwan hangam na dum chwa te kane dikeno jung priu kalek mun kakta ka buram ka deniang gedunga abang ele chagi briu ba ki ombosi mana mana bodi jaka sagi barjela bodi jaka sabar jela te mangata masih ngaben odang kes akne kisinya kan ikibriu ki ba tho dia nga kan ai kan kono ka defamation case bang ong ba yo ikibriu ki ba klanti kamne umtai te nga kan ai sebab kena laplat labun plat kum kana ka kuno ada matang le no da kana ka civil defamation case but ya ka civil criminal case pasya ku yaw ne o man bhalang akon nama jin sab jakar jonga kesim kabu ye kum gine jai bandrio Ki samla ki bathap eka kampulet aksi pale jong katayo kilale jikendo yu member secretary jong ke Meghalaya Police Recruitment Board ban ujor persya ki katokan ki kertong ke belapanan kam dagi mobile phone hakapor bikitho ki examen ya gwa amla ban pediang satya bat kan yang kelajah ki cakap tho examen ha mairang ha jawai bat ki bai ki jaka ha ka arp kandai trip ujemang arhajar arpusan ki katokan ki samla ki bathap kampulet kilalit bani kendo yu member secretary ka Meghalaya Police Recruitment Board uba la kador siam ban ujor lor kejingdon ki katokan ki kertong ki bapanan kam de mobile phone hakapor bikitho ya ka written test bani kampulet Habakaran begini ki samla kli thu bakajing wan joki kalong mun ujor halor kejing olat ki katukan ki kertong be khon ya written test na gebenta ka kampulet ki bapanan kam da ka mobile phone usan ki dikhar le thu bah kasngi bula tho written test na gebenta ka UB constable ulalap hidalaki khamat bakidon ki bapanan kam da ka mobile phone ban tho written test yang skam nong rum ulong bakat kum kejing tip jung uhi kalong bagi bobon ki penan kam de ke mobile phone ha bagi tho examen bat kene kade hakeleng ki center kum ha mairang jowai bat ki bagi jaka uli tho bah kapor ba penlong ya ke examen ru kam shimladan kano kejing dia checking ke babiang ha barung shi ki jaka tho examen we par usamla ula keno bakadan kejing mom khot ya ke rukom tha examen ha ketanat pulet ke jela Meghalaya bat kene ke examen kade ke belalong ha ka khat pra arpusa bat arpusan trek menta ubnai hagane ke examen lap bagi bobon ki penan kam de mobile phone bat kil ongru badon na pedeng kinong peniat ki belerap ya ki bon tho examen ha ki jaka ki baper ki batho na ke benta ka ini ka written test Aga pelong yang kata kabelong keba kawai tu tip ba borok ki use mobile phone perba for example tai hai kata keleng-keleng ni bana sa mairang sa jawai sa tip tu bro kibun ni bang tip ta kilap ya kata ni macam ngata kamlap tambah kalong kawai ke banga ngai long kamlong feram kalau bikin cek ba per pengirung perba for example kai ke jingdawa jadi mentapa ada wa tengong ba kidiban da kumno da kalong kepala em nak kelang cuki kulit kidiban ai ben exam ta entah kan exam kepala dep kin mending entah kan kepala dep ra mun gene kepala dep tengah try kila men cek bahan no ne khmat hari gene kepala dep te kemud ngi ba kim cek bahan te ngakerpat mau long kalong kepala ta te kidiban cek bahan kam tam mobile phone dei perthai mentale klasuk ma kidiban chat ti te klasuk di biru ban picture ki shondor te kawan bro pe ansar te kasuk meki kalau kita long mengi ba thau hok te long hoi ngang rong thau exam the sentenis ngai ba ladang i nun pik tu em yo lat be namar beliu ki pulit ki suyeng stu singkhang kim cek rete ki yang itu te kemut lagi ko pik tu teng yo be long kamu bal kim cek bahar te lagi ki cek tang neh pelah kemut lagi buri tang hakcat cuti teng la yo pik tu kalau kita kan hari ki banur te yo chan makin ki bom nur te long sa bom nur ba ni ba kwa ban tho hok ta kat kum ka ji so thu jong phi dei ke ke jing do nong la da kim pelong ya kan ke exam sa sisen kan te kalong gaduk nong bha phi namar beliu kan kalong ka ching sniu bi kawan ra ha ka ka ri jungi te kamut dagi pensilur gumna dagi mlei kamut kana ka ching sniu kanang churu shu em hari jungi te kamut ngili katang nang im ko na ka pos kan ching sniu kanang buan ngin kwa kan bakal logum ta iko apa ka jungi kan ya bi kan fair bikin ke bagi le alo ka apply kam no kan kam ke bingile kim dekin belong ba kan long ba lam ching sniu kamu ka sniu phagen kan ne kan kalong ne
next exam ni kamu full bit kipintu ki biro baro bet kalau ta kan namang sedang nak naik barit am ta kamu kanang he am kecing seliu kamu kala he lingim la mana isu ra kalau ta kan ada ma pendong nomor ngah tu ski banga tho jong ka UV ka sapa banga lap hida ki mat banga phai ki nong abang to pat injil to ban sim ya kata ka phone ba don kam gitu ba chiting ta asin nga phai ki ba kimle ta ka balai sian ta ki lei tang ba kitang syukran kim ka phone kim sim hira kim le action ne ta ka omer kim sim hira ta da banga wan le ban ada keren ni apa ang na ba sa Menu kata aja. To kasi saja ar pusantrik ar pusan Hak kasanta you bukan. kiam nong ba government college Pikani kecing wani untuk tahu lupa. Ki problem nila ya discuss about santai uang pat ban usa sen show serman ban tinggal lagi mana Kayak kecing dawa jong kita. kecing dawa jong ni ban ko ban pele biang ako ya ka exam bata amar ladaki strict tang ya ki ba le semacam dan kam dan lah itu beladap gila bon ki ba le chiting dem to pengiwan sini ban komplain halor ka jingbom ko ya gani ka rupam tho exam jo ka ga kali apis Menu ko pelong yang ni exam. ki pelong nadu ka khatra tarik arpu sau tarik arpu san tarik Tidak kecing ong tu pi bakam kuat kamu ini kini. ki pundon kam da ka phone lagi for tho exam dan kam da ka phone da ka sharp ki entahi dan ki individual ki yarap ya ki student ya ki candidate Hai kata santa. Di sental ki Satisha Jantiahi bro arahi. Di ha kasih you bakilap bakile kita. Si bro hi kita gisi nado aku sau aku san. Entah. Nong kidan kiba pendan kambe da phone. Pendan kambe da phone mla benden ki pendan kambe. De beli pati klam ya tu na tu ki pot man. Ya tu hi kang ya tu ya kata por. Te gi siap gila pedbiji bangin ya le ya kendum dasi. Inspector General ki Pulet ubolong chairman ka Central Recruitment Board ka Meghalaya udaltan pi marak ula kentu ya borok ki kertong ke be khon ni ka written test banyak kam Pulet bagi de ban board perkeng ki kendon bat om dei ban le thok ha bagi thok examen bat kenturu balada ki lab ki badan ki bale thok ki ban ujor mar kenang ban la ban chimkhia habakran ni gelat patai kubor udaltan pi marak uloong bakat tenat kan penrongkam ya palat lai hajar ngot ki Pulet ban pendap ya ki pos ki balaj bat kumba kalong menta kani kejeng penrungkam gerang don kercentas na kebenta barok ki kertong ki beakon da ka bakado bagatnat Pulet ke jela Meghalaya ke penlong ya kani kejeng penrungkam Pulet haglenti ke bakoj uli tho bawala na kaliang kinong penlong ya ke examen ke lapenti kena ban check shwa bagi samla kenrung syakijaka tho examen mar amsha ikinu ki tiar elektronik lanagi kot kisla ban ra syakijaka tho examen nrai lalap ru yu we breu bal penan kam da mobile phone bat kumjo eko bai ka kertong natura kumta la shimkhia halor kani bala pensange no eki bantho ek written test bat kumta ula kentu ya bro ki kertong bagi dei bane ko ni written test daglenti ke bakhoj bat gajing shania aru digino peniat examen bat ukenturu ya bro ki kertong bagi dei ban bot perkheng ya ki kendon bat ulong bala dalap mano ki papenkhen kendo sendon ban shimbenta bani akam Pulet. Well, as a chairman of Meghalaya Police Recruitment Board, I would like to inform that Meghalaya Police Department is recruiting for about 3,000 posts to be filled up in all the vacancies. Right now we are going through the written test for all the candidates. About for the 4 number of posts, the exam will be conducted on coming Saturday and Sunday. That will conclude the second part of the recruitment process. Now, I would like to inform all the candidates that Government of Meghalaya has adopted transparent recruitment policy. Under this system,
all the data are maintained by independent body and managed. So there is a very little scope or no scope at all for influence from outside. So all the candidates who do well, they will make it to the police force on their own. Now, during the last written examination, some complaints have come that there were a little bit of malpractice. Somebody has used phones and all that. However, we have taken very strict system to check before entry that no electronic devices are allowed, or no other unassisted device or documents are allowed to be carried. There is a frisking and checking of the candidates before they're entering into the exam hall. However, in one case, we found that one person had somehow managed to take a phone and use it. So action has been taken against this candidate. He has been debarred from further appearance in any of the remaining exams. So also there is another complaint about a girl. So even she also is now debarred from appearing in any police recruitment exams. We are taking very strict action against anyone found to be indulging in any of these malpractices. And now I would like to appeal to all the candidates. Please do not worry about integrity. We are trying our best to maintain integrity and good system to complete this recruitment procedure. And I would like to appeal to all the candidates, please do adhere to all the rules that is laid down for appearing in the written examination. And once again, I would like to caution anybody, if anyone tries to indulge in any malpractices during the exam, strict exemplary action will be taken. So please do avoid trying to do any malpractice in the exam hall. Inquiry into these allegations about some malpractice by some candidates or any other allegations, we are looking into it. A senior police officer is inquiring into the allegations. If we find that any actionable activities are found, then definitely strict action will be taken. Hadian ba ka jinglong jingman hakathan lum shnong ha ka district East Janja Hills kelas dang Banwan Phai biang syaka Shongsuk Shongsan. Bat kam shimna dan chu kanunu ka jingja ne ka huri hura ha ka karkhana penmi do bilat ka Star Cement. Hendrai kinong nya atrok jong Star Cement ke lapen pau bagidang don ka jing syap tiang pat balit kit gimar ki mata yo ki syak thombor biang ha upat bur. Hagajing hiar ki kato kenengut kidong thok kubor bantip igajing long jingman ha Star Cement kebadan halum shnong ha district East Janja Hills. Kibabun hi ni kinong nya atrok ke Star Cement kibade ki try jela ki lapen pau gajing sier ha baki kit mar namari odon gajing syak thombor biang sasisien. La ban kedawang ne bakumba arpsan teli ki trok ke Star Cement ki la syak penjulor ki bakentup ya kat prat teli ki trok ki bala syak thang ha upat bur. Bamla ban itu kerteng menha ka kat pratrik ujemang arhajar arpusan bat kani kala ja hadien kejing sya ayu wu samla ubana kesnong lum shnong ubala klat no hasyen ubala syayu akowe ketrok jong Star Cement hakane ka miet kladon bah kejing yaken at ke bajor hag ba upat bhur ulami ipuk ban kawang mau bat bantangi kitrok nakaliang kinong thok kubor nanong ba shlong hag arpu pratrik ujemang arhajar arpusan kilalet ban hiar syakane ka jaka basya thang kitrok ke Star Cement ban pet kejing long jingman. Bat kliok penekran bagi nong nyatrok ke bayang aplau ke Star Cement bat kliat tu bahadu mentah kelentia jongki kadang don hapedang kejing siir bat kejing bom shingan namar kidon ki breu ke bakwang mau bat gi trok on dalam miet kinong nyatrok kliat tu ru ba kejing syak pentut bat syak kawang mau ke dai bet tang ya ki trok jong ke Star Cement kad bai ki trok ki bom dai jong ke Star Cement kim ju pentut habai kran ber superintendent ki pulet ke East Janja Hills Ugiri Prasad Raju bat kumjo bat u Shivanshi Awasthi ulieto bagidang penlong ya kejing tokit
bar kilashim kia ban telakam ya kano kajing ja ke bas ngusi. Kanta de ngigi baya gari star de kam jinjar be diat kendian yo sok re ban lei sini por melo mio re ban trai kom baju trai kom shwa de tas de blut to shmi po ta de la wan to por mi to la jan mi ta hap jing me de mio re ban lei Berkila ham strict dia. Tela da yairo don giba maham untuk dat mau kawang mau untuk sekali untuk da kiro gini gitrai ru bi om lada ya untuk da lada syak dat kali ru untuk da hapun snangi trai bar tem yo umno pe ta hap jing bai por miro yo ra ban le Muta kan dikatakan agak sengaja tu baca. Sengaja bara tahi dia la peri kom baju long ra kom baju hi la kam tin mai dai ye i trai bar baya galistar Siapa ikut kita listar senan. ngam don chini nga don cha snapor Dia minta bagi wan sini bagi kadang jadi siapa ikut ini trai. por memit tharai cha pen thore Pisnong sengaja pisnong siat nada pi wan sini. por musngi mulo mula sa sengan por memit sa sier Terus ya, tang kapot memit kamu kita tuan. Dia lek kamu ba? lek amno ngachu yin chalam te lek musngi Nama kita kiba kedau bagi syak kawang mau dai mi por memit to musngi kawang Itu por don ro sini. Na ra sini mo. Dua dia ada tip ra kamon. Jadi semua pun dapat minta pisau sengaja am bagi wan khidmat ni na postar senan. Biang ni. Ya, kadang kucing syak pen bet dia. Ora. Entah ni. Tip Parawan sini lai sup wan sup ni. Kan bagi laki driver kiba pau ya kucing syak. Lo syak pen thot kan volunteer la da kikit mar nani na postar senan kadai sisya kata. Tip ngam jo chem da putip mo boy man da lai boy chem da putip ra thot ra Indah cukup iya. don phải nghi lòng cái riêu ta riêu om to don ba load Huawei company teng Huawei company da man ta ro yu wan sene Pisau siir ne pisau sengaja ban wan hani postar senan hadin ketuk jenja. ta da man ta ruan de nge ne Oh dah suan ta. Pisau ye pak. sao er Your take on this? What is the latest case? I mean, see now, as far as this incident occurred, so we have taken enough precautions that the issue doesn't flare up. So when the incident of that accident occurred, so then suddenly a mob of few hundred people, garrowed the Star Cement premises. So then basically we didn't want the issue to flare up much. So, but if we have registered the case, an investigation is going on. I cannot comment on what is the cause of this case exactly presently. And this angle of drug addicts also only when we catch the people who are involved in it, then only we'll be able to confirm whether it's drug addicts or not. And definitely, yes, a drug issue is a problem because East Jaintia is being a bordering district and it is connecting a national highway to Lower Assam and every place. So drug trafficking through this route is prominent. However, we have last 1.5 years, we have taken enough efforts. In fact, what we have seized in last few years is highest in the recent times. And you cannot compare it with the last before 10 years or 15 years. So from the police side, with the directions of a DGP, we are doing enough as much as possible from our side to tackle the menace of drugs. We have identified some suspects doing the CCTV cameras and all. So we are in the process of taking action on them, but we'll need some more time for that. That we completely assure the security of all the thing because already I had a meeting with the village Lumshnong also, and we assure that there is no fear factor at all. So this kind of incidences sometimes when it occurs, so there is always a fear psychosis. But from our district police side, we assure you that the cement trucks can ply freely. There is no requirement of having fear.
Yeah, and situation is normal since already we had a meeting with the village. Da gejing Sokhia ke Bajor halor gejing Shlei kha ha ke Shnong Per ha ke distrik Ribhoi. Kabala penjenjar ki pajba nonglet nongwan. Ha ke Simba Arjung Tayo MLA ke Jirang constituency uba Sostenes Sotun rengkat bat kibor penyak distrik ki officer jong ke NHAI bat ke PWD. Kilalit banjurip ki jaka ke Baju Shlei bat wat ikilat kelenti banweng yang gejing kabamat da ki pajba. Da gejing Sokhia halor kajing yaja kajing Shlei hak Shnong Per kabla pensertok tangi kinong Shnong nreki kena skul bat gibor penyat jong St Jude Secondary School. Hak arpenyo trek jemang Hajar Arpusan UMLA ke Jirang constituency uba Sostenes Sotun lembat gibor penyat distrik gibor ka NHAI bat PWD lalit banjurip ikatu kenetili ke bentai ke bakongsan kabla penlong ya kani kajing Shlei banja kani Shnong. Hagani ke jengnet jurep jong UMLA lasenran langru du Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoi Abilash Baranwal ke ADC Ikong Balakenti Urani engineer ke tenat PWD ba Lendem bat kibor jong ke NHAI. Hagani ke jeng jurep igi benta jong Shnong Per bat ke benta jong School St Jude lasem ba ke jeng Shlei kelaja tang namar ke jeng bambiang kinala pentoy kamtam ki pipe banjam Nag Surok National Highway ke Bahan Riau bak kantut sesilyang ke Surok ba ke badai kaliang jong ke Asam. Habakran ni kidong thok kubor uba Sostenes Sotun ulapan pau ke jing Sokhia ke Bajor bagani ke jing kalapan jenjar ki pat ba bakla juja man Bajor uslap ke baktash ke de ki pat ba nong Shnong Per bat ki kena skul. Wala ke jing jurep ban watlat kumno ban wengeng ke jing layai penlong man la kepor. Ulo angru badai halor kenong rem ban penduk pendam no sendan dengan kejing balakot sendan digibor badai kemi jong ke distrik Ribhoi ki officer na ketenat PWD bat NHAI ban jurep ban pal kilat ban wenge dengan kejing uba Sostenes Sotun ulong ba ensathok rekshiti syau menteri rang ba kejela ban kerpat yu ban wat lem kilat ban wenge dengan kejing Nagaliang Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoi Abilash Baranwal ulo angru ban kaliang gibor penyak distrik labatha ru gibor penyak jong St Jude Secondary School ban ada ke jingtho hakabede be jingjular balamat ke school namar ke jing Shlei hakaba an batha apa gibor ke disaster management ban le ya ke badan kam ka jingwan ka jongi hakane ka por kalong ba ngidon da ke jing Sokhia nadu I Deputy Commissioner ngilayo menekran na ka por sa ka por agaba ma iro idon ne ke jing Sokhia bani I ke jing ja ke jing long jingman hagabde ha ke jing ja biding ne ke school ka por baslap ban ngilayo ban lej ban inspect ya ketika outlet ha ketika main road jong ka national highway ban ngilai ba kidon ka jing ko lane kata ka jing runa ha ka rukom ba ka kanya ba kunyo ban lej freely lane easily da kanya dag basuk but Ilayo ban penpau hakmat jong ka NHAI nang ta I Deputy Commissioner nang ta I engineer but ngikwa nakliang jonga kumunong mikmat ngakwa ba kanika solution kalong bakila ban solve permanently namar bangilai ba man kapor nakawe kapor shkwe pat kadan sha ka jing sosnai ke khna school ke bhabdu ka school ka jingdu ka school ya ka school authority si baro ke jing julor ka jingdu ka jongki te dena kata kadau nakaliang jongi nga kumunong mikmat kum MLA bat kumju bat I DC bat ki nakaliang ka NHAI bat I engineer bat ngikwa ban wa hiba kanika kam kan long bakila ban solve no kloi nang ba onla ban pensuk bat kanum mi shu kano ka jingja ha giding Shlei ha kanika thain ka julong hi kano ka jaka nama hagia ka stream hi barobor kendawan hi bantu ke kiwara abat ka kendo lane ka jaklia ban lang but ngilayo ban ekran nata bang ngilai kerpat ya ka NHAI nang ta ngilai don bat I Deputy Commissioner but nakaliang jongaro ngan sothok show Honorable Chief Minister jong ka jela ko jongi but nakaliang jonga kerpat bangan kerpat I ban yakran bat ka Assam counterpart kenang ba nginyo ban penyar ya ketika stretch jong ketika stream kenang ba ka hakaporilir kanyo ban lej dak besuk kata ketika kejing kemu ka ba mangi wan ru hang ne kenang ba nginyo ban ailat e ka ba ka kanyo ban lej hakalenti ka ba la ban lej bet dak ba yaj bet kenang ba kanum dan kano ka jing pushback lane ka jing pai biang jong ka dak lapoi ha ketika hakti ki area but kini ki Shnong ru kala sakta he do kata namar bai
kini kisnong hakapor ke memiswa kilong kisnong kibam juyo banyo mat ekaneka jing sleum bat menta kini kisnong ru kelakta hado kedagata tengi bu ru ekejing kerpat bang ikermen kumbang ilayo banekren menta kasngi nakaliang kanahai kila kular begin penkuj baglakular hiba kinle aka ke badon kam khnang ba kinyo ban penbek khnang ba ka permanent solution on la ban penbek hak bidai ba kenika jingja jong jing sele hak kenika school of St Jude ba kenika snong her Kahnyo Trap Integrated Territorial Organization hito hagala asu blai jong tayo kalali yakendo yo commissioner but secretary ketna transport badawa badeban pentrekam daki core digital haki pollution testing center kenang bonla ban telakam ya kejing bamsap batman pentikna ba karukom trekam kanlong kebejanai Kahnyo Trap Integrated Territorial Organization hito kalalit banikendo yo commissioner but secretary ketna transport Sanjay Goyal bandawa ban pentrekam daga digital mode haki pollution testing center kenang ban telakam ya kejing bamsap Kani kalong hadian bagi sarkar jela kelapan mi ya kejeng pentip lengbag office secretary ke State Transport Authority ke belah betha katkum ke rule jong ke Central Motor Vehicle Rules kat kendai sepak prap kendai beberapa kali gede bandan ya ke Pollution Under Control Certificate PUCC ke babiang ke belah ai di kejakat test ya ke jing jabo lani kata ke test ke pollution ke belah ai borda ke jela Uba balajit jerwah bakran kinong thok kubor ulapan pau bakini ki PUCC malau benai ki diban pentemai bet na ki DTO. Lada ki klem pentemai na ki DTO baro ki jingsi baka tax ki reset registration baro kin sange bakani kelabuk jeng ki try bekinong nya akali. Ulong baka sang hito kam persya ikane ka notification reka kwa bayakane ka benta ki diban le da ka digital mode. Na ki pollution testing center bakin laban update na ke sistem jengki batkan kan long bentek lakam ya kejing bamsap teba kini ki PUC ma kini ki PUC brokat jeki kali kidi ban manually update na po man ki DTO ma te lada kimle ikan ni ka updation manually na po ki DTO ki badan ma te baru khat ki tax payment na ki receipt na ki registration printing baru khat kin hal no kin sange no ma te kan ni ka bu ka jing hadin bang ila yong bagi try kali bagi banyak kali badan kali ma but private but commercial te ngila ya kran mahai kan ni bang ila tuat jingmut pha na ki te hadin bang ila tuat jingmut bangi ngi ba kan ni ka ailat pha ya ka corruption kailat bhai ka corruption ka wei ka bani kok ma ka ailat bhai ka corruption amar lengba kan ni ki hablik manually te sem bagi lek manually mot kimdan bai kita ki agent ki ban sim kabu kini ki try kali na ki nongnya kali ma te ka wei ka de kata ka baar pat kalong ba bali ka sarkar ka don kam hi bandale manually ya kan ni ngin dapet kum hapo ki wei ki state kum ha Assam ne West Bengal ne hanu ru kan ni borok khai kala along digital baik direct napo pollution testing station kila update baik nang tu bat kala poi baik hatu hapo ka MV bahan ha timdan kam re banlek hapo DTO banlek register biang banlek pen takikat kisla bangi ngila adap one test ka pollution ni kimdan kam re kata kamlong lengthy process kalau along ke short process but kalong hassle free process lu ya ki try kali ki badan kali Jiki tigi ang ba Sanjay Goyal ru udang dan on tour tingi kami ban kendo tingi lapan biang nakawei kapua dari ladon Mr Sanjay Goyal ladon ti ngisai wan kendo biang kenang ba kinyo ban update bahai kan ni ka sistem oi ka best pelat mo ngim dera ba ni ong ba kam dera ka biang ni ma handrai ka sistem kam biang kalong ba kadon ka jing pentut kalong ka jing pen jrong ka proses ba fin register manually lamar ba mentang ilai babun barok khat kala along digital ma de wat nadu ki fine ni ru kala along digital te balai menta tang na menta ini tang na menta pollution certificate ma bangi hab ban le hadu ban update na po DTO ba kidai ban le ba ya kan ni digitally kan direct na po PTS kita kilong ki pollution testing station kemudian po mau yang mau beli dikin update by direct nang to kay na po system jong ki namar kiladon lupa kata ka
kata ka teknologi nang ta pa ki software ai gila don lupa tidon kam tang ban update ya ka sistem kanang ba kani kan long hassle free. Okay. Haswa bingni kami ki kubor ke benangsa ngina pai biang swashipor cakini kijing permana. Ka Dr. Arpita Sharma ka bana ka Janetva Infertility Clinic ka baju kami badi selok bat ki beriau ki badan jeng ha ka ban pun khun. Kala pentip bakane kendo bani selok bat ki beriau ki badan kam jengerap ha ka khatlai terik ujleu arajar arpusan ha Children's Hospital ka badan ha pokse ha kanong ba Shillong. Hai Nandira, mas mau komen ba awat di ha Children's Hospital awan ciptawan di Dr. Arpita. Di dawai tang sebenarnya ngala armet ya langsung tuh ba ini kita dawai jadi Dr. Arpita itu kita rekam ya nanti tang sebenarnya lata don menu kita buat ban sim dawai ini Dr. Arpita ya sawan hani Children's Hospital di Dr. Arpita IVF Dr. Arpita kawan sisin sebenarnya buat gawati. Haswa bingni kami ki kubor ke benangsa ngin pen mau biang ye kimat bekongsan jong ke kubor mentag tayong. Shen on ye kran pen bet puat ke jela Meghalaya bat Assam 4 kami lenti ban she mekarai ke bekongsan ong uba poleng do. Sesok ke jingpot uba adal bet nongrum dari doktor ke CMC Velor sei no yung mau no pankreas. Ke Meghalaya kalong ke bela pankreas ada wan biang ke kam COVID-19 ong i doktor Amprin lendo. Kelat arngut bat sakta arpsan televisionong hagajing lenshop ki bor kamariang. Ja klub hasora ki syukurim ki berang sindap ethok syongkurim. Kat badang lit tongdo ha urang ba ha kawa umni. Najor hat kem ki pulet yo bakliat skat kena kentai ha sosun. But ya chakamat gajing snai gajing kiang sharum jong dam side banyat ki kali he. Kasenjuk ki kentai Catholic soalat parish kala penlong ya ka seminar kam Mother's Day. Halor kamat ule isnai pateng la pateng ye kito ke beting buram yu ya ke belashim naga gospel ulukas kelenong benengkong ke dekat ke basan pau bad hakani ke jingalang lawan beneshim benta dapalat saus paangut kilong kemia ya kene ke seminar ke Mother's Day lapen long haka arp sauterik jong ujemang arajar arpusan balawan beneshim benta daki lai poteli ke balang shnong bad kumba saus paangut ye kilong kemia ki bahab apok soalat parish. Reverend Father Hieronymus Lengkoi kumuru Shampang ulai jingkren kerpang hakene ke jingilang. Bad hadin beladap kene ke seminar haka port jan miat pat lepen long ya ke choir competition haka bakat lai teli ke balang shnong kilawan baneshim benta. Hakene ke jingyakop ke balang shnong soalat kelayora akan amla ado ke balang shnong mau hati kelawan baar bad ke balang shnong pedeng nongrim kelawan balai. Hak arp santrik ujemang pat UMLA ke mau hati uba Charles Marngar. Ula penha perdano ekne jing rakhe balapan ku buram ru yu Reverend Father Michael Sun komu spiritual director jong ka senjuk ki kentai soalat parish ubalong ru parish priest jong ka soalat parish balapan ku buram ru iki hendreu jor ki balakan jo arp san snem ka jing kentiu kurim bad iki shijor ki balakan jo san po snem ka jing kentiu kurim jongki Uba Charles Marngar habagran ke jingalang ulong bagi long kemi kidon kam banting buram ya ublay. Namara kini kisngi bonsen kilaklet banting buram ya ublay. Nri kitiang tangya ki ke bagi kendo aga jingim jangki baman la kesngi.
ikimi pagi kalau jangan ngabus school sekolah di ngabus school sekolah nanti nalai itu. Ini guna kaya. Ulai isin partai itu ibatin kurang. Ya ibatin kurang. Ulai isin lo ya ibatin kurang. Ini yang disini ibatin kurang. Penting. Ibangin tim. Apa nih kok? Iba kemudian itin yo diam lo. Itu gitu sih. Nama malaka prapsusan itin yo ya. Ilang ye iba sak lu teh. Ilang gitu sih tin berkat ikan wae gitu. Kakasi Students Union Delhi Unit hak sesajan kalau penong ya kejunya kop rangkan sai bat thai bhabrio Mr. but Miss Nyotrap ha Meghalaya House Dr. APJ Abdul Kalam Road ha Delhi. Ha kabau samla Franklin Marwen bat kathai samla Aidaman Talang kilara akan namla ado jangka Mr. but Miss Nyotrap. The first runner-up for Miss Nyotrap 2025 goes to contestant number 2, Gabriella Duya. Congratulations, Gabriella. Ya kini kejunya kop Mr. but Miss Nyotrap. Lawan menteri du sembut menteri rang bak jela bak Presiden Sanggum Kongsan ha kabaledan lang UMP Ketua Parliamentary Constituency Usaleng Sangma Presiden ke KSU uba Lombok Starwell Marngar UOSD but Political Secretary jong menteri rang bak jela bak Daniel Tangkio UMLA kejawai uba Wailat Miki Shila inong yalam ke KSU Delhi Unit bagi khasi ke masa Delhi.
Uba Preston Tensong habakran naga jingalang ulai ke jingero ika KSU Delhi Unit ba amdunai khatsan sien bakalayo ban pelat berderap iki brio kiba loy kibala wan jengai ban wat kam rekla poi penman ek jaka ki bamdei ika KSU kalayo pniada bat pelat em yaki babun kijingin brio Usambut Menteri Rangba Ulong manakal yang jangka sarkar Meghalaya ke ai kubleker pang yu President Secretary bari habrok kita ke KSU Delhi Unit. Ke sarkar Jelaru kandon lang berulah kentu ginong ngelam ke KSU Delhi Unit bagi mendai ben artatian menekran phone yu Menteri Rangba ke Jela ne yu sambut Menteri Rangba ke Jela. Namar kidon omtang mancakri ginong chongchnong ha Meghalaya. Menrewat beran cabar ke Jelaru. Nagalang Presiden ke KSU ba lambok Starwell Marngar ulong belaseng ya kashat trekam jong ke KSU ampang Delhi mereka dandu Dehradun Bengaluru bad kaleng gejala kathan chtelam ni bad gajing mu gaseng kalong ban lum ban lang ban kershan bad erap ya lagi paradok parasnam bad ula kentu iki meki pa bukan island ke kaman kadiang ban kershan lem ya ki samla jong ke KSU Delhi Unit bagin lak ban trei ban ai kajing syakri ke bakambha ya ki paradok parasnam Uba Daniel Tangkia ulong pakajat bendriu nyotrat ikut bendriu ke belong kerpang pada kejing penelong yang kini ke program kawan rak kejing long kawai jong kejat bendriu ke belong ke AKA ke besnu tenat pada ulah kentu bisa mela bawa war laki don sabar jong kejela kemdai pat ban klet yalah ke jong ketenrai Haba pai kejingnya kop rang kensai bat hep habrio keladan hendrengut kisam la shendrang bat katwengut kisam la kentai di belapen ia la kesap kepong mani ora akan amla adu jong kene kejingnya kop Kidang shimbata kile shimbata haka traditional round, the casual round, bat kakela haka bagi nong bishar kila kijing kendi. Usamla Franklin ulayo ekana Mr. New Trap kaba usamla Poimi pedang ulayo yakana baar bat usamla Ernie Karchandi ulayo ekana balai. Nakal yang kikintai ka Aidamon ulayo ekana mlado kaba kasamla Gabriela Duya ulayo ekana baar bat ke Enrika Ronghang ulayo ekana balai. Iyo kejat ni kepuaritor beri kamu badari survey ada kalian klip. Rai saudong saupun ada kali kelempung ngai ba ibe ada kalian rangkat bagi Puari kasih ngimdon kam ni kun kini na baru beli kerku kerpang ni kali kejong. Kei bang akwa banong golong atrai kajing ya fair nang ni ba puari kasih kalong haibun ba kalian. Lagi 1000 kilometer ngatrai nang ni sport kari kejungi kadan bet kajing fair. Kajing fair nadu kamariang kapangiring mesim kajing long juman hani kajing fair nadu kaktian mengikran kajinget kejungi fair kalong bangiru spa aro iriti kidosto. Ngiru spa aro kaktian mengikran apo jong beri nyutrap. Masau sorong manong ba kum kini kesini bagi KSU Delhi Unit kapelong ya kum kini ke program hane po nong ba Delhi kapeni ba kata ka kolsor kejungi kajing ruspa ajungi kam sumlakut tang thi por lum dai rasu thi tu sini kini kapeni ba kajaj pendriu jungi wat lang ngajukran berbor wat langi duna kajubun pat nyadai irasang ban kio oleh tang latara jingdon jingyam ngasang ban kio kata jingtep kejungi ngasang ban kio habaro kilo ada isi benta ka bangihap ban sorong ialah kejong ka benta ka ba kilong swa ki monswa ki kulong ki kemak kejungi irai hangi kilong kita ka syong satang hangi bangin sumar in penne pensa bat bangin yele ban kentiu ya ta katalong katrai kabang ilalong terpang pun kajat penjeng rokok. I've seen our friends or dear ones working, serving in Delhi in different capacities and also in different offices, different ministries. Thank you so much. Our officers from the state government too, Mr. Kapungo, Principal Secretary of the government who has just left, and I'm so happy that all of us are here together to inspire and also to say that the KSU Unit Delhi has done a very good job
and we wish to see that you're getting better and better in the days to come. So friends, we would like to showcase Meghalaya. Here is Meghalaya. OrCASU members, Unit Delhi, I would like to tell you, very soon we are going to reconstruct this Meghalaya. Very soon, within this year itself, we are going to reconstruct the Meghalaya house over here with a proper space for functions that we are going to have maybe in the next few years from now. We'll have a dedicated hall. Design is being made, and as I said to you, very soon our Honorable Chief Minister will lay the foundation stone. And we have seen it Aurangzeb Road, known before, is the ideal location. Be it official, be it unofficial, it is the best place ever that we have. We are so lucky, we are being blessed. Such a small state like Meghalaya, but still we got the best location here in Delhi. So friends, we are together here from the government of Meghalaya. As I said to you, I promise you, we are here to serve the people of the state. And we would also like to invite our friends from different parts of India. Come over to Shillong, come over to Meghalaya, enjoy the natural AC that we have. But Lambok, he already did mention, we don't need this artificial. It's so unhealthy, you know, very unhealthy. Especially for me, you know, bald head. I can't tolerate. Come enjoy the natural AC. Hadian bagi kali bahaya kira syak hanglat banyak lengba ke jingkiang dam side banlet banwan cekenong ba Shillong. Kesorkar jela menta kal penyak cekmat yaki kam ki jam bantai ke jingkiang ha ke benta ke basharum jong ke jingkiam dam side. Ban pensuk ya kalit kawan jengki pat ba bat ki kali ki bakit ikimar ki bakia. Nadu ba ke Meghalaya Energy Corporation Limited kelas sedang ya ke kam meramot ya ke jingkiang dam side lengba ke dam rehabilitation and improvement project. Hau no pra ke senam arajar arpulai. Kalamana banam syasyo ki kali he ke bakit mar banyak lengba ke jingkiang dam side. Bat kene kala beteng haduk mentah. Kene gejing bam yo ayat ki kali he kala bo ha gejing e ka bakrau kam tam e ki bus night super ki batmu banlet syaka interstate bus terminal ISBT ke badan hamulai moyong. Kesorkar jela mentah kala penyak cekmat ki kam ki jam bante ke jingkiang ha ka benta ke basharum jong ke jingkiang dam site ban pensuk ha let kawan jong ki pat ba bat ki kali ki bakit ya ki mar ki bakia. Ki kam ki jam gila sedang baniat ha kam tam ha ka ban pendap kat kum kapor ke balabo. Usambut Menteri Rangba ke Jela ba Presiden Tensong ulang ba ke jing snai ke jingkiang kalayat cekmat mentah. Batang sudap snai ke jingkiang badik surok ki kali he bat ki bus night super ke nyok baniat no na ke surok ke badan hak industrial estate ban mi ipat hakalat ke badan ha ulum neru. Ulang ba ke sorkar ke labat ha yo kontraktor ba ansnafen step no ke jingkiang bat lakmi nanti ba hapok ke senam on ya baniat no ki kali shipor na ke jingkiang ban let cha sor Shillong. Ulang ru ba ke MEECL kan kang dam no ke jingkiang dam site hadian beladap snai ke surok ba ke jingkiang. Hendai kan syabit baniat yi kali hendai ke bakit mar hapok jongka kendai metric ton. Ya kena kam snai ke jingkiang ba ke surok nalat lom neru syaduk sejan ke Jackwell Station IT ho ba perkat hing ubade kontraktor belapau hakalan snai ke jingkiang. Ba de kene projek lamang ban penlut ha ke jinglut kamankot arpusau klortam. Kumulong mentah ya kan ka temporary arrangement ka bengia penbet nak liang jongka state peludi ba nang the ka thi jingking dam hadin ba ka MECL kala ai ka recommendation ka very strongly ka ba ong ba mlong shu palat ya ka khandai ton ban kit manjai lamba jong ka jingking dam te ila khang bat menta kala long kum ta kom ka long hi akabaki kali ke bayat de tangki light motor vehicle bat kumju ge ba po ka 9 metric ton te nakaliang jongka pludi ngilaya walk out te ngeban se ban thau ka we ka
jingking mentah pat kan ke jingking kalong nak mentah ban pensuk ban penbit penbiang ya kini ki kali ki commercial vehicles ke bakan thup lang wat kini ki night super ru ki ba juyat berabor lang ba jong kata terminus ke jongi te mentah kan ka kam kadang ya hakabanga ke jingking mentah layat seprang hak jingte ya ka pat kane kan kalong downstream na kate ka dam ka ba jingking dam ka bodon mentah pat kan mi shatesi industrial estate pat na industrial estate kan mi be tare khang ne po katukalati kaban lek pada siapo ulum neru meyom kan mi ang to ka junction ban ang to kan sa ya kum baju ya te kata ka de ka ba ni le te mentah ko mong pi ngala ai ka direction ya u kontraktor ba un pendep kloi ka bala ban ye expect bala mnu swaban kut unu stand ilala ban play ketika jingking kum ka temporary arrangement na kamta ka di kali ki bayat lamba jong ka sorsilong ka kamdon ka no ka recommendation na ka misel ban ong khandam ya ka jingking den rei ko mo pi ka restriction ka dot te kom ba kalong hi la dang ila dep la shai ka ni ka jingking nang the downstream jong ka ni ka jingking dam ka badon ta ki kali ki kali rit ru ka syong haki lagi sngau ba de ban ya nanti ka syong haki namar kala don bika option tambah ki kali ki bayat ki ba penkam ya kan ka jingking dam kom ba kalong kimla ban cross ya ka 9 metric ton bat ka height ru ka bangila ai ka tu jing theu kamla bat cross ya ka ya kan ne ka jing singai ne kala don pan mala dep serbi na dong sedong te la dep design ba de ki consultant ru ya kan ka temporary arrangement go bang opi na ka daw kanum don kanu ka risk kanum don kanu ku jinge na kerben scam hi ba ka ne ka surok ka bangi penbek temporary arrangement kan long ka jing mentoy ya ki pajba jong ka jela mekla jongi khamtam ya ki commercial vehicle ko mopi ki ba kan thup lang wat ki night super ba kim dot kam chu ban yeng nang thena dam kila ban sanga na po ISBT na ni na po maulai bat kumju kinyat kumujulong baro sekata ka jinge ang ne ka ba nongkong ba kibon gini ki pipeline jong go PHE ki ba yat ni hap si RITO kata ka we ka ba kane ka ba ki hap yatan ba met ba singi haptan stan tang kata he tamata ye kita pipeline ni la dep la lek na ta jinge te kane ka umro mata kat kum PHE kumne ila jan lai satang ci singa singi na la lek na kane ka ka balai pat uslap udawan uslap kemut ke kam kala hap sange kat ban poi gitu kisnem ki ban pelayum terangi ladap maka ban pelayum ki set pelay itu ki benai ki bakam benai lajan benai telanggum tu barum tu kat ban poi itu ki benai ke tarket jonga kemut ke slap ngala pendek ya ka dalai jong ga diken ini ke kam ni sedang ho April dan isang April katakan jongahi ban pendep ba kumne ba don kita gijing te house lab kita ki bangala ada bitho mene dengan target ban pendep hau
Kesorkar jela kelasnaru iksurok nalat umsau kabayat lengba ke umbir jok distrik Gibhoi ban mi 4 chamau maram balasna penhe iksurok lengba ke jengkershan pisa jenggo World Bank ban pensuk ni kali gebawan negatan East Khasi Hills, Eastern West Khasi Hills but West Khasi Hills baginya lengba ke iksurok. Uba Preston Tensong ulong bakum bakalong mentaki kam gila janda partat ban shnai ke iksurok bagi basa kilong satangkat tukani. Ulong habaki kali he Kelayat nak keding surok ladon pat kejeng senjor jong kejeng kiem. Kum tala shnano eka sabwe bat la syabiang yaki kali he ban yat nak keding surok kum baki juyat baros kata. Bat iki kali kebayat lengba kejeng kieng la perkeng ba kem dai pat ban ket palat eka kendai metrik ton. Kesorkar reka bubuh kamat bag surok kolong butlum jong ki Kampen Roy. Kelasnaru iku surok Western Bypass apadeng jong surok na mau maram ban mi Sumer aga distrik Gibhoi. Ban pensuk yang kalet kawan jadi patba kamtam ban yat di kali hea. Ka number 1 kani ka surok na lat umsau. Kabayat lembaga umbir bat kabami yang teh mau maram. Hak to por ka decision ka bangi ngisim kolong bangi kwa ban Kampen he ya ka to surok lembaga jong ka World Bank bat ka hak ju por kan long kum ka bypass bat hak ju ka poru ban pensuk ya kini ki commercial vehicle ki ba kit let's say ki bawan na ka hoti la ni ki bawan na time nong stoin ki bawan na west bat na kiwe ki jaka hak ba kila ban ya lembaga jong ka te ka surok. Dia kemalong mentai kan dikerok more or less la dep atati de kebasa kalau satang katu kani bat kebaar ngatrai pia yoi ba kadon ka jing senjor katu jiking hadin ba kibabun ki commercial vehicle ki bayat nong tu kas tangkrak katu jiking den nei kabaskutunat ban pentip kolong ba mentang ila create ya ka subway hak tu jiking bat mentang lasa ya ka subway bakan yat bat gitu ki commercial vehicle mentang layat normal kumba jude ban yat ten ya ka tu ka surok ya ka jingking barim nila restrict no mentang kendai metric ton kino ki ba kit tang hapok kendai metric ton ki light vehicles ki la ban yat lamba jong tu jingking ten rei the rest nang ta ki hap yat napo ka tu ka subway ka bangi dak step station katung iong ka Western Bypass. Ya katu pada iong ka Western Bypass. Ka Western Bypass kalong baik in between jong ka surok na mamaram ban mi salat musa. Bat kumju kay tungku katu kane namar kane pada kayat na tena Sumer. Kami na Sumer don ki benta ki baka cross. Ten rei kan long more or less hapedeng. Jong kam surok mamaram bat ru kane ka surok kabade napo nang ne napo Nyomer kabayat lengba jongka kabayat lengba jongka neka bypass jongka soyong marka connection kan poi somewhere hakiduki soyong bypass Ubah Preston Tonsong ulong ru baban pentikna baka company kebasnai kesurok shelong tamabil kanyo kambon kapor ban penyat stat igikam bat ban pendep eka katkom kapor kebalabo dak NHIDCL komtak SDO Civil ka Penursla Civil Subdivision kalapan mi ya kejeng mana banado lat lengkot syarum kalapan mi ko hukum banado kopor Benjamin step banado kadoi Benjamin step on omsha banyat kali banado kopor shibaje hado sau baje janmiat on omsha banyat kali kenang bang company kan yo ban penyat bed yaki kam kijam ulong bagani kejeng khang banyat ki kali hakini kipor kadai ru dak ba perkhat kejeng singan jeki pat ba kenang baken lat niki no kejeng ma bat kejeng mensau kamtam habakani kejaga kadai keberan bon kiriat. Ula kentu gipat ba bagian bot renti ekene hukum kenang bahkan omdan kanu kejengja kebesngosi. Pi kadon arbenta kawai kadai nadu lai lekot syarum. I SDO Sibil Penursla i ai ko ada ba nadu kapor prabaji step. Hadu kapor katwe biji step 6 syaya kali. Namar ba kani ke company ka tray full kamtam hakani kapor liur but again nadu kapor shibiji hadu kapor saubaji kataru no entry
numsha ki bahir rumsha ki bakir rumsha nda ka benta ka jiyaj be jong ka ne ka kam tam ngi kwa ban pende pa po kapor kat kumba ka NHIGCL kelabu ya ka ne ka company tenar ka daw ban pensuk lang ya baro bat kam tam ban laj na ka jing besau ban laj na ka ne ka jing sakut ha ka tua le ne ka ne ka tai tingi regulate noi ka timing ko mong pi kan ne kat kut tang hadu halai angkot area ha ka ba ngi kam i shirke ka kam i ting namar ba ko mong pilai i kilom ki ba shirke ha ka ba ka ne ka company kelas tang bar kata yaki tenak ka daw ka pelong ba ngi regulate yang ne timing bat nganget scam bagi paj ba kin ya bot renti yang ne ka chik pen bet na ka liang jong ka office jong ka SDU civil kenang ba kanum don kanunu ka jingjia ka baskosi Hakabai day bagajing shnai ke surok na syirki syaduk pomlum. Keladun kejing uat bagajing tray kakam kaliat cekmat. Hendrai kala penmi ipat kejing jenjar kipat ba ki balet bawan. Bat kila sakut kejing dheng kali ke bejur. Halor kini kejing uba Preston Tunsong uluong ba ula betha ekatenat PWD Roads bat eka National Highway Authority of India ban kemi benya ke babahatam. Kaba kila aban le ban omdan tan kejing dheng kali hakane kathan. de hakabai dei pat kasrok nang ni na po sirpi hadu angtei hapo lat hadu angtei hapom lu kadon ke jisa ke jing ut namar ban lapoi kham tam sajan sirpi ki ka ke jing tei ke jing yat jong ka construction kadang yat state udwot kadon ke jing jenjar hakabai teng ka blok ka traffic kadon de ya kaniru ngidang ya perkhat da kaliang jongang la instruction ya Uska Tripludi, UCE Pludi, National Highway, bikin examine. Kaya ke bahatam ke bah nila banle, kadang bikin court ya ke company, in court ru ya ke NHIGCL, bangin regulate, lengkat bat ki polis, kadang bangin regulate ya ke timing ke biang, kadang bahkan nomor tang ke traffic. De rei ki babon, ki kali ki bahir sekini ki tan, ono ki tan sora, bat chatit tan polis la, tan doki ki babon nganta ki ya nakaneka, Shillong nane pom la karai. Nang nena Shillong pom lakrai kimi pada setisha lai lekot te kumbak kolong hi menta kaba emban sesu kiba habiat la kayat nang nena po sirpi ki debitang kini kiba le chikit lain west kiba le chitan mausram tikitu kia yat bet nang tu nambar ba kelakam cikai te nagadau ko mopi ngidang ya walk out kai kaba hatam menle ha kita ki jaka kiba kadon ka traffic dan kadon ka jingtut hakaya kayeng namar bahaban ya baro arliang ka sulong te parlok da ketu ngila poi ke bakut jeng ketu ko bor jengi mentang jan miet ngen se syam yang bat pi syam tayo ha ke jok sngi bat ha ke jok ko por ku blai shibon ke por jong pi bat thiaso